Really, Lord, oh really, Lord, I depend on you. In times of sickness, you are my healer. Really, Lord, oh really, Lord, I depend on you. I depend on you. Jesus Christ, no matter what I go through, you are my hearty place. In times of sickness, you are my healer. Really, Lord, oh really, Lord, I depend on you. I depend on you. Depend on you. Jesus Christ. No matter what I go through, you are my hiding place. In times of sickness, that you are my healer. Really, Lord, I depend. Papa, I was right one way, Muno, and was like it to I know what thing. You feel it. Yes, I found it. Oh, Hey, now you will know Nyanyum Kitua. It's a powerful sound. Very, because very powerful. yama prayers. That's right. Any fasting ni nyame nkonkronko. Eti even kromo studio kromo mu record nyom kura receive double portion. That's right. Omu supra bra. Because we carry anointing. We tell who say yes. And yeah, a drumwa will be some attenance. Oh my God. Who say na give in call poison ho. Ewa America. Okay. Na ne papa ne ma me nya accident awu. Okay. Na one mix here dra obenum no hu see bonu with television. Ewa America. To get ne selling me seed in America pa man. That's right. That's right. Osi say ne ma me papa wu kura so depending on God. That's the great testimony. Yes. It's a new way no. It's a carry anointing. Oh my God. I dance here me define new way when say that one launching no me to CD back. Okay. And I me de kwa kra come Professor Labi on na year President Regent University. Na the driver sit the whole day. Oh boy, no see not asabo DM. Not yes. Adiachi ya wo motra ka mu no fa nwom foforo si mu. What where is the other where is the other singing? Yes. And this I way there and it was said there chini great. Ya nwom a wo ye gidi ni na wo de bom paye a e be boa wo. E boa wo. E bia wiem o. Papa, I don't know. It's a powerful sound. And you know, be on say, like, one man, you say, on without him, nothing. Bibia, and you are non last week, no, near Mamu Giddy. Rams in done. This I make Cassassi. I was my mom, runs in it. Runs in it, done it. Abazo. Yeah. When you that's not possible. Not possible. Too much. Abazo, when you me who dream me, Papa. Instant healing. Healing upon healing. Healing upon healing. And then unim says Gasana, what's your Frahornum Transformation Center? Because one what's you want no more? Yeah. Instant transformation. Yeah. Where you know where present state, you know, you change, you know, at the core different high state. level. Yes, and one woman says Siaga transformation center. Okay. I just say because apostle obi and kidney me no say you. Aye. Na after say Prophet Dr. David Chireme lay hands on her. Na immediately ne nasi atata ni nyina na atwetwe at once obi a want me nyina no me wo ho afedi ani atodom no odi asa you could feel the anointing na edani mo ye dududu too much utimu say yes the presence of God was there enya sam ketwa enwo sra ne ye adwuma and Friday utimi hu papa bia ono te ono mo a chese na koma asaya wie o akoma na asaya wie ye koye transplant ye koye transplant no kra ne kakra po enye yize okodua nkwanta ena yaka kire nse na koma na asai endi sika ye de ato ne so no
550 million onya ansan yetimi dia na kuma na operation ama no na papa no me eda no chese em nwanwa me busa no se hwan na de ne baaye o se da bi mahu poster no enti na me di a kire na me nso me baaye se tumi bi e wa ha ya adwuma enti me nso me ba e na o se wa te adanse ni bebre ene nsem ni bebre e wa abonten ba me nim program a be fa formats ni program we program we dey na me nim enya asem kitwo ha na no wedding and was running too strong. Now, Papa didn't say to Papa no so. When he say Papa no na ojina honum say no na kuma no. Minim say ayeka say e bo a wo te won mo wo gina ne nchen a wo say e pagya na taade no. I was shocked. I was shocked. But eduru baby a Papa eye deliverance ne ayi na ofre na metim ono a sore. Ona mu say yes. To me be ya adwuma obelen top because na ontumi nyina o dabi na wo sha akoma no na wo ho o ba program ni bi na otipens wote na wo ho edu hu za na otipens okan onim sa asase na me ben na me ne di nkomo no ontimi nkasa kase o but actually no na okasa ma wo hu say yes okasa na hu say yes and was running to me be ya juma does it enya easy o enya program na ya no enya easy o na lady bia ne maame e bai na papa also papa ko ne lie by lie papa ko ne lie by lie na obo maame ni din na o ka kire ne se ne ba ohu ne se ne ba enyim na ne ba no akọ hospital ya ka kire ne se ne humoja nyina awe na fa no bai maame no yes ne hu adwiri no because na ne ba ne kwa hospital ma e kan sa asem ne kire 3 days and ye all night no enti maame ni dramrika o se ofre ba bia o kada nam bia se ye nkofa ne ba ne mfa ne ba because ne hu adwiri no osi oba no enya de akora no tumi sorry gina on tumi ma enti na oba beti ni hu dwiri no no yes osi mo ko fa lo ka akora mo papa bo mpa ye ma no papa de maame ne serve as point of contact e bo mpa ye ma akora no and enti maame ne ka se ye nkofa ne mra omukọ akora na bupu ne tikura o na akora within na ayi ka no ana ho na de na hu ye bra just programs you know there. Hey, but in fact, Papa, unyum no, ya na unyum ba kubi ya to ya na me de pawo. Yenya ma boroso. Yesu moja ninti. Yenya ma boroso. Yenya Papa. Yenya ma boroso. Yesu mojanti yanyama boloso manyo manya mitie manyama boloso Yesu mojanti yanyama just a program with the nyamia will pretty super yanya difu amana buruso ntina meto sa adum no yanya difu amana buruso we thank God Papa Nyankopon akyeye ememe su wakyeye akyede o ememe su bra Nyankopon akyeye akyede Papa you know Thursday no na ubowura honhom na oni abrante bi edi nkomo oso okwa asori bi memo asori ni di na sofo na nka se me de na betena ha bet onim ne ho na yasa ne nkom se ono no obeye sofo ba sa nipa na yasa ne nkom no otebosom so o komalam ho kwajeje niam akwagu dem no waji bibia aposo afi no akai won oti sofo je na waboji aduro she aposo afi no akai afi no makai wo so ya de o wo twere ana asese egumitirim se me wo bi o se ade na simanim testimony se ba ebru 200 ndi utimi chiwe nyina gu utirimu dia aposo esimanim o entimi wo ho o se simi wo hwe bia ye ka wunim bia oka ana mese edesene yese that's right me say edesene yese
anti me ka asem no na ya me se a enti na se papa ja me a metimi afa me ne wana ani nyina na me aka asem na ye wi ani aso ne ekọ so ya apostle obi a me ba o efio papa nti obi o ba na papa ko fio no hunu se wo ba bema na ose oni ni nua maamu wo ho no mo adi mo bia bewura no na ode ne nsa ene nam ni nua maa no ho ma me ne confirm no ka kire me se eyampa ne ba no 14 years na ni nua maa ne da ho no mo no akoda wo machi anaju no akoda wo machi te se de obi ne yere ada no pese se be ofa no re ye wo niam bi wo ho no mo a ho take by the zia enye sa wo hu papa so ni de wan dua be ko bi saa o wo be sori aba saa o ye kwa ni abeka na de aso ye do wo be ka saa bi o but de ma wo hunu de wo ho de ma wo hunu de wo ho eno na ye asem no na unu say omo anu motesro na ayi brother bi ni na ye te ho manya US visa na last program ayasane be ye na me bo date no pepepe ti onu ti suru ho nyina no say asien de wunya ba bi na top ho no omo ti akiri nyina musu. That's right papa me kai brother bi a ono Thursday no man na prophecy say ayi unhunu say okira de na de kire ni mu no obi wakiti ane ma chese unhunu say ye de ne sack letter the resignation letter ye de ne sack letter amano a ye yi na die na wo bompa ye ma no be ma ogina ho no woni say Mr. D ya throughout the program obani nyina si because on fa ne ma ni ago on ka bi nsem ne be yi wadie on fa ne ma ni ago na sa ma no wo kire ne daache ma mienu ba ko ye nurse ba ko so banker na kire ne se banker no ana ye ne yere enti na o ka kire o ma confirmation no o ka kire wo se banker no wodem banker no kura wodem na obi a kraman aba ofie ana papa me kayo munya but engineer me see ho no transformation center solution center bia uba ho no mo ho no te se Canaan no enti usi ho no mo a ne mapankwa na aka because the assign no ofa no restore hwe waje enkramai waje kramai atena ni fie o ana kramai na ba betena fie ho no wawo papa ni fie ho bi o but papa kan sam no kramai ni e demon na ya said asoma no wa betena fie ho sa wo se wonyi busuani bia wo fie ni abeyew wo se wonyi wadwuma nipa bia wo fie ni abeyew enti wo tu fie but kramai na ba kramai de ope ana waje kramai na ne tie ba wonim se krama no o se krama no ba first no opamo no okwa no opa no afi ojai no se fi na krama no so watena ho anyini awoma ama ni obeye hungumu ni obeye nyina ara ogbu aye so a oye enye yize o enye yize o baba re me kai man bi na o ka kire no se dura na adwo a o tese ne chance so adene boss na kuma na all my confirmation was here about 10 na san about 3 am ade be che no na san aba biem enti se enya ba ontimi na ade ni si so sa kem na kuma ontimi na chese prophecy akoso ni revelation akoso this week last week in the anoden we or the doctor Huhwe Dabi o adibi o ha ye prophet David Yesu adumunti apostle a man for it is about time I was a Sunyani a man for believe say ampa papa we Nyankopon ama nani na wa man adom the unction na ekura no e too high wa man di wa ye difo mu difo o kasa ebam o sha ejina be me fra broche wa be ware obetoka ma obeyese na bam chese o store no watum ewo kano so watum o o se nkredo ade agu ano no onim kromfo kro betimi abien so store no hwinim watum ba papa hunu ka kire no
watum ne nkrata embassy they say they want no some akase ho ye embassy baba e no ye embassy enti obi pa kwantuo ho asem a wo de e be kakra no papa hwa asa na me pai no wo fa passport anu aba wo fa passport nko ade abrabelen top se wo wa kwantuo pese otu kwan a wo de wo ni ani da so because papa wo ni obi ni obi a wa kwantuo mo wo say 31st watch night no nipa 18 na omuri omo passport e baaye ya pon ye no that's right bia nipa 18 nyina get their visas obenya papa na make ye nyandru 31st no but e kodada 18 nyina me so mo de me sato so say omo pe contract to abrochire omo pe say 18 ya pon na me so why cry ni na ebedo omu nyina nya bisa papa woni wano nam because na timi ma prophecy within 1 month na nipa ne ko within 1 month na nipa ne ko abrante bi oba ya na ono offer form wo offer form akọ Libya na papa na mimi free say papa be ka chere say wonya ba papa say obekwa akoduru a obi du be ko Spain na mpa testimony abase makwa akoduru within 1 week no akwa akoduru akọ ama nipa papa ka so be frɛ no afrɛ na ama na ko edin ko Spain na o ka say edafo papa nyame sirawo nyame sirawo odofo ye sira ye ka testimony a ye preaching ne pa nyame do enanumre ye 6 to 9 papa oze asamno oze masaka papa una uma obi akwankyere ma ne ko ne dem ko yeye na ono ba program ko fie na yenya nkyere makoma ko 7 ewugu dem na mi bisa me ho se ehwo no ye forest na dan ehwo ye forest se sunsuma de na ya na ye bompa ye pese pie physical na hu se nyame wotumi wahu chameleon ewo wu fie na sani pa na o kai bi wahu chameleon ewo wu fie oba Sunyani zone masom kwan so Sunyani one way masom kwan so o faka wan fru na papa waja ni fie o usifrika ma ba bi akoya de na bo na san be gina won chen papa o de maka de ono no fa ne se ono de onye hwi nie no ontena fie na ontena ba bi a wote ba ye de me se to be an African, you need to be a spiritual person. Enti me African ni me bibidi. Enti na mwo. Odofo na numre ye numre 6 na Japan 930. Ufaka udusunya osoko Berlinto obesi asenu as junction o Revelation Church International. No kwasem ne se Sunday anopa 930 ni Japan 1. Fida ye anopa 10 ni Japan 330. Ya woda so ye counseling. You need to make easier so that nyame fire so na omwa ene enumre ene ye ni utichi fa you need revelation from God uhia nyame ahintasem ene nyame adi because God does not want his people to remain or be in dark word nyame pese ne mabetena sum ene boni wiase mu he is ready to reveal a hiding things to them nyame pese ne mabetena sum uhia nyame ahintasem esanse nyame edo God review of secret and ye catch obi awia say seek for God revelation of a secret when you are in depth pray and believe him to reveal himself to you because Amos 3 no say nyame nye bibidi se wadana di akire ne nkwadi for. That's why the 29:29 say that deep secret belong to Lord, but things revealed belong to us. And we believe nyame hintasem. Tina Daniel 2:19 to 22 no say Daniel rose early in the morning and thank God and praising God. God, you reveal what shall come to pass and you know what's the deep secret. I bless your holy name. This afternoon, anybody hear the sound of my voice, you need revelation from God. I'm sorry to say nyame anani ma die te say obi a wani afra na wonam na bibi to na wu. God is ready to reveal hidden things. Apostle. Yeah. Na what you know say na makoso kama.
nyame move supernatural ya da fam wonam kromu a problem kakra manfo nya ne se wo mo se wo mo fra ya na line no so ye hota ya wo mo nya ye we se me fra ya omra sorry ye be so ba sorry e be kakra kra ye mfa course and he tried to come and see the presence of God. Who said David said I was glad when they said to me, let us go to the house of the God. And it's a very important. And na Aston ye Peter 12 years and Safono Bompai. Jesus pray on the synagogue. He said that this house is my house of prayer. And now come Matthew 18 verse 20. Now say when 2 or 3 gather together in my name, na me wo. And the presence of God na nankasa ni prayer. Unyame answer. And you believe say offering when you quarantine Tuesday be anumre 6 to 9 your na miracles say cause on your powerful. Also you need to focus you need revelation from God. Uhia nyame hintasem. Di entina ese unya nyame hintasem. Adi from God. Yes ya we. That's why. Say when nyame hintasem a say bi o wote say onifrani. What say obi ne fra na yese ofri SOMPA ha ekofoma na obi anso nsa otibet pipimpelam. Ti nyame be so discipline obi a na we fra nani. E wo sunsum. That's it. Okay. I'm sorry to say that. Na yese obi a wani da obi a no e wo sunsum no nyame da ne ma di a e ma ye proactive. E ma settle priorities right. Na e masum bi a wonam mu bi a no je se kane a wo de nam. Also, Yansha assembly or a Bible mu 1 Corinthians 12 verse number 10 no 1 Corinthians 12. Sorry, 1 Corinthians 2 verse number 10 coming down. 1 Corinthians 2 verse number 10 coming down. But God hath revealed them into us by his Spirit. For the Spirit search all things, the deep things of God. Yankoi. Na yen na onyankopon nam ne honhom so ayi akire yen. Zena nyame nam ne honhom so ayi akire yen. Nyame nam ne honhom so. Efi se honhom no pepe ade nyina mu. The honhom nankasa nyame honhom no, the Spirit search all things. All. Nyankopon niema emu. Nyame niema mu do. No just say without God's Spirit you can't see the deep secret of God. Eti honhom no eda ehintasemo a ewe kira enkaminu mienu enhu honhom no papa mu mayehu the deep secret of God. Not just say now the Spirit and Jesus drop us near. Wame atwem be Nyankopon ema ekira yen ehintasem. Yankoi. Na onipa mu wana onim de ewo onipa mu. For that man know the things of men. Onipa no ara honhom a ewo ni mu. Save the spirit of man Saranso na obi nim Nyankopon which is in him. Even so the things of God knowing no man but the Spirit of God. This is nyame honhom. And now you know teacher for you need revelation from God. Without the Holy Spirit you can't receive deep secret. Nyama hinta. Okay, Bible na Deuteronomy 29:29 no sinema interrade dia ba de wadana di yen dia. But nyame honhom no boa yen esechi ma yehu nyame na hintasem. Enne awie ade bi ebesi wo wabrabom. Last week obi freye ose Obama sorry na onimi Obama chese se o mani bi be sojani. So many years it come to pass. When you are the spirit being person, when you fill with the Spirit and live spiritual life, God revealed to you adia ABC so many years. Etina odifu Isaiah shenkom ewo Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me. God has anointed me to heal the brokenhearted and set the captive free. Yesu eba ye no kan luka owura hia dem o se won konkron ewo me so no asoma me. The Spirit of the Lord is upon me. O kan nyina wie no se de adifo kai abamu ne. Eti nyame nkonkron ti mu a ema wadi ya uhu akirasem. Ema devil afraid to touch you because you never move this word with bland or carnal minded, because God reveal himself to you and lead you to righteous life. The mouth set to priorities right. Apostle Yankoy.
na yen die enye wi asem ho na ye nyae oh apostle we asem ne ka now we have receiving not the spirit of the word na mo honhom a efiri onyankopon na mom honhom a fi nyankopon na ye hunu dia onyankopon dia dom ye na ye hu de nyame de adom ye nso dia ye ka no enso de ye ka no enya nsam a wode onipa nyansa enye nsem a oni nipa nyansa na mo dia honhom no ara kire de honhom na la kire ye de honhom ade to honhom ade ho onipa oni honhom no nyi nyankopon honhom onipa onyi honhom ni no onyi nyankopon honhom ade ni na eye no nkwase asem na ontumi nhunu mu efri se obu mu aten honhom oti SOMPA na yitanya safo waya tire ye kokwa oti SOMPA na yitanya safo waya tire ye kokwa haino enya apuwe haino enya apuwe haino enya apuwe oguforigu napa onyamere fre nima oti SOMPA na yitanya safo waya tire ye kokwa oti SOMPA na yitanya safo waya tire ye kokwa I know enya apuwe I know enya apuwe I know enya apuwe ogoforigu naba onyamere fre nema of why isra nyame empeja will move you to the next level of your life. You need revelation from God. Without God reveal something to you through his spirit, you can't receive a supernatural power and you can't make generation impact. And then we nyame wow or the assembly intentions for ne we yere enkokoa into which things also we speak, not in the words of which men's wisdom but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual word. Apostle 14 also saying, but natural man receive not the things of the spiritual things of God. Na onipa oni honhom no oni honhom no onyi nyankopon honhom ade onyi nyame honhom ade ani na ye no nkwase asem ontumi nhunu efri se obu hu aten na onipa owo honhom no de obu ade nyina aten na ono de obiara mu na ten 16 why na wahunu for who have known the mind of the Lord that may instruct him. But we have the mind of God. Amen. That's why we prophesy. Yes. That's why I say Yeshenkom. Yes. Apostle. Yeah. I didn't say my prophecies. If you say ye wo Kristo adwen. And ye san wo nyame honhom. Eti honhom no search the secret deep things. Yeah. And me ma a catechist be me man prophecy oba wo bejon okasa rough of this will be your madness. Osi me so me a catechist. Na we dey muto. Me di sika free ha na ye dey ahwe no. Bompa ye wa na nyamia tachi ni pa no we brochi ama na wato. Osi so me ye catechist. We nye catechist asemo. We ye the spirit of God. Where you nyame honhom nyame tumi say do dia mam se monti ase ndem beti ase na niam bi wo no mo ye hintasem eno wo ti ase enye ye bi gise na difo this is orofo
Yane teacher for you need revelation from God. God does not want his people to remain or be in the dark. Nyame pese ne mabet nanti sumu. Or you ready, he is ready to reveal hidden things to them. Oh ye hintasema di chire won. When you are in doubt, pray and believe him to reveal himself to you. And we believe that dream and interpretation belong to Lord. And Joseph chira say obey ni pakese, obey prime minister, obey change so. Dream interpretation belong to Lord. He reveal what shall come to pass. Or said ye be see etini pa bi a won so da no we obi a yete wo. Yenum say nyame me hu no physical. But what that dia ezi nyame de na di kire wo. Apostle asemi wo Joel 2 verse 28. God promised us vision in the last days. Ose awieye mre mehwie me hu magu akra nyina so emrante ne ye be hyenkom nam kokorafo ne mre wano nan so daye. To the prophet Dr. David prophesy manyo nwanwa. Apostle wabi Joel 2 verse 28 was saying na ye na chiri no mehwie me honhom. He talking about awieye mre nyame behwie ne ho magu akra nyina so na mo mabanyin ne mo mama ahyenkom na mo mpanimfo asoso adaye na mo mrantie huhu anisuade hunu na nkoa ne mfna so na nanu mu mehwie me honhom agu awiye mehwie nyame honhom go so. Amen. You need revelation from God. God love you. He reveal and show what shall come to pass. Odana di ni wa kire de ba besi. Odofo wutie me. He reveal and show what shall come to pass. Or reveal no wa kire de besi. Pray and ask your God always to show you what he is about to do in your life. Brother, sister, bompa ene nyame nkire de obeye ewo wo abrabom. It's a very important. Your marriage, children, church, nation, etc. He will not do anything without review it to his servant. Apostle, would you kind a Amos 3 verse 7 na? Osimi nye bibi ti se madane di akire me nko adifo. Nyame do odwere wo ho. Ene awie yi nyame simi nye bibi ti se madane di akire me nko adifo. How to receive revelation from God? Eya dia hu hia. Try say obey you Christoni. Try say obete ho amanyame. Odu akoma nyina be ma no. Na wa bre ho ase ni we receive divine blessing. Eno na me nsa bi di nkobo bi na me ka jense. Ade miensa na me mpa wi ase. Obi na ni tre na ni nton na on recognize God give fully. Obi a omuade. Obi a ye proud. Obi a on recognizing nyame achede fully. Unse prophet David mahiti obi a nanum kasa ne niye anase bia nipa ni muade ene de mesere bebre enye oyonko ne me enye menu na eye efadamfo because kan Philippians 2 verse 5 na osi Yesu no wo nyame tibiem oto no ho pan brand ho asikosi asenu ne wo no sorry ye nyame amani din nyina bu din nyina so se ne din na nkotodwe nyina nkoto na techema mpam ka se oye rade madam fu bi fra America no be wale gebi na gay no oba Ghana ye kosira gay no woni fie na ye drew ho no said na gay ni papa si kasa no ye tena kama ye ba na madam fu no ka chem say ba ye menwale no na ne papa kura no de ne kasa say na me de obaye medan ampa me pa na che wa wante o jai gay no wanwale no ena me kase wa wale for America gay nanum kasa keke o ne ma meka okay efficiency so si di waja ne uneni na nkwanda wale wanum kasa kura ma wade nya akono o boss a wa fa wadumam die ntia wayi wadi nyina ne se wanum kasa chick o boss afro na hello boss me hey what's this say wo fra me oh me paper my bre me dia wo kira wo ho sa kasa we ye di nya adwuma papa aposo ojo ho sai ne wo kan no Nemafo bre no no se omu muade asobrache ani etre ni nton aye chiwade utie ni pananum kasa untimi mfani ni wachi nkoba bia because unqualified to be there, unhumble himself,
or you're plowed. A 2% yami dani mwedi chirewa. You need to humble. Because nyame nkonkron epe a ojo no de na ye adwuma. To aso yenkoe. Amos 3 verse 7. Ampara. Awurade Nyankopɔn renye bibi. Nyame amenu mienu nsom no onye bibi. Dise wayi na gina ye adi. Akyere ne nkuwa adifo no ansa. Aseni mu edu apostle. Papa. God himself. Famiko 2 Chronicles 20 verse 20. Unse ye be start here preaching at 10 minutes a trip. Team solo. Wonsem na ye wo Ewurade. Siesie yen tom yen bwa yen. Wonsem na ye wo Ewurade. Siesie yen tom yen bwa yen. Achadire siesie yen betu yen bwa yen akwanyi naramo. Wonsem na ye wo Ewurade. Siesie yen tom yen bwa yen. Achadire siesie yen udie betum yen bwa yen akwanyi naramu. Wonsem na ye wo Ewurade. Siesie yen tom yen bwa yen. Yes ajikwe siesie yen udie betum yen bwa yen akwanyi naramu. Wonsem na ye wo Ewurade. Siesie yen tom yen bwa yen. Orofo, you need revelation from God. You need it. How to receive revelation from God? Kwan be number for so enye nyame adi. Die di kan nyame ahye yembo ti sa apostle kan ye no. Joel 2 verse number 28. Ose wie bi mehwie me hu magu akra nyina so. Mrantie ne mbaba wa be hye nkom na nkokurafo ne mrewafo ma de da so daye. God promised us visions in the last days. E wona semu. Okay, Acts 9 verse 10 na Apostle Yankoi. Acts 9 verse 10. What do you Chronicles no? Chronicles no, 2 Chronicles 20 verse 20. Verse 20. Na osoria no patutu. No soya no patutu tu nyame nipa no. Na ofiri adiko tiku asre so. Okọ tiku asre so abre na nyame akomande no. Na orifiri adie no. No ofiri adie no. Yosafat jinai. No kan say. Juda ni Jerusalem for. Muntie me. Munye Awurade ni Awurade asem ni. Munyankopon ni. Na mubetim. Munni nadifo ni. Na mubedie. Apostle. Repeat ni bi mamamfo ante. Ose na Jehoshaphat. Jinak na okanse. Juda eni Sunyani maya mutie SOMPA na wiei. Muntie me. Munye Awurade munyankopon eni. Na mubetim asibetim solid foundation, undiable, unbeatable, unshakable. They plot against you, but it never established. They may throw you down, but they cannot stop your journey. You recover from a fall and you activate divine divinity. Munye nyame asemuni na masibetim awie nyame mo wasintim. Amen. Yankwae. Na munye nadifo ni. Na mubedie. Ani asem no. Wasem ye no kware mame. Apa. Wasem ye no kware mame. Oche sunyami wasem ye no kware mame. Po. Yi wasem ye no kware mame. The will of God carry load, power, authority. That's why right now we are the place of refuge and we have assurance of salvation. Trust the word of God. Dinyami asemdi odofo wutie me na wasibe tim na di na di fodi
Now obedi where your principles and doctrine of stewardship. If you like it or not, these are the keys. Emuda hofita. You are a prophet. When you order for emuda ho. Watch it. When you a prophetic word of God. Sir. Or say won kwaje no. Oh sir. Ewa urade jinidi. Sir. Na uyi die no. Or say jinadi fo ni. Na watch it say onye bibi dis o yi kire. That's right. Oh sir, the one thing about Prophet Dr. David Chairman is say or chere krana or chere in a prophetic way. Enti asem na eba no wa wote ase a this when we hear spiritual interpretation. Yeah. And sana what you have connected with the worker. Na asem na eba ewura hunhum direct. E ma wote ase. Is the spirit of enti on chere kwa. On chere kwa. Eti yawo nisa. Any what types of visions? Open visions. I no huni rare. Hey, brother, sorry, wabahada. Be mahada. Sorry, now. This is Sunday, ya, mamu brother, sorry, wabahada, obi na dimbai. Nemkona be pia. Hey, brother. Koko focus will be a two adro. To okoma, si se we yale na de ba, obi na doba, ma boni din. Boni yidi din, yidi kura. Ose no kura wu. Manya fa so na yiri wu ye no sa kwan na so na fa. Onu susu fa so awoko. Wasida ba yesi. Enya se wo be kan wasem ansan. Wasida yo ba yesi e mane na. Ye mane na danim no obi di aduru akɔhye ho. Ama ne koma. Na yiri wu ye a omusie na yade eku no ne yene ne ba ne so. Odi akiri wiase hospital nyina. Efiri se ne yiri wu ye da bia 4 months wo so da ya wo hu ne yere. Ohu ne yere. No bi sando bi ba soro se papa bra. Mame fa wonko. No abeti na chire ho. Na odifu afre wo. Enya senketwa. O tache na so. Enye nyame tumi a. Yeni adifu anante, yeni asofo anante, yeni asempakafo anante, yeni katekisifo anante, yeni fatherfo anante. Na odifu Prophet David Dr. Chiremedie oye nyankopon ani. Brabe hwehwem na obehu se nyame wo bibi pa bi ma. Me dey me so obi a ma revelation kura no onfa me. Enye mfato. That's right. Because me dey wo mo anim no krom ya nim se asofo akotwi ko breman krom ya no ma nante. Asempa na okano asem we ya okano upia obenya obetuma nya amane. Papa Atete bi asem wa okano asem we ya okano. Eya no kra na make. Oh yes sure. Wo mo anim dey omunime. Se me ba krom ya length and breadth. Asofo a me no man nanti krom ya no. And to point out and be with this man, it has to tell you something. Yeah. Na enu say me singers be 5. Na apostle be from say na mo no mu guru ma wade ya chewo. So that apostle ba ko ka say me baby describe him say wanya cancer wu. So now the connection training e water crade. Ti lawyer no frame me cancer a kire me pe. Na me ka kire biti say on fit takrade mra. Yes. Satan no me preach storm. Ti anopa nam de ne custom. Make say apostle na wu. Na nka yesa otiase hu di nyame ye. That's right. Enti me ba no say na no wa medical doctor. That's right. Awo mma me yenu. Mary no ye me singer. Ono so ye kan bi kire no. And no London, me and Michelle na wadi so ma so dem. And no no so wawo. That's right. Shaki, and no America. Peter, was Spain. That's right. Because me boba. Said the beg a crana mi queen. Mother so no ka ho ono so wawo ba de na to me. Yes. So fu jesi yire. So fu jesi no ye me ba. Ono so ne yire ye me singer. That's right. Ono so no wawo ba de ato me. That's right. Wawale sofo me ka me sing o ka sunyan asori a ne singers wale ntentem wale ya wale papa e Revelation Church. Yes. Eso sofo ne ka ye no an hame edru baby a me no teach you you need revelation from God. Don't let any ungrateful people and twemu free nyame don. Don't let any earthly thing separate you from the love of God. When you're talking about power, revelation power. Oh, I tell you the fact. Yes. About what you say. Oka udika. Oka no kware. Ya chineshia. That's right. Enkramamu. Nadia asabi kanu mudo.
I know bit many problem. As a master be can see. One carbon you. So one can so. Oh, yeah, sure. Dear. Send no question no can you. Okoro kakra. So I have a brabank. Massa, that's okay. That's also a count. Massa, bra. Minima sabi minim asofo 1 2 bia ono mo deal. According to onu mienu die. Say unique. Na munzu san yi deep. Na bisan say what is the secret? The secret is say onye papa anga wato to the dada. Like say onu masabi. Dabi omo follow me ache. E wo radio ni personal life bia omo nim say de misite. Me it doesn't matter. Ushia me opachem sika say de if say me metimi ahia obi obeka say mo problem we. Me was sofo a mechiro say ko sofo we ho. Me sana me metie. And so despite the fact say me nipa no etena fidie so. Enti sana me metie me nature na sana metie. Eni eye pa. Sana me nature na metie. Enti akwa te say me ba radio so nyina since I'm starting radio me more at the bone ho da roda. Yes. Sana me metie. Yeah. Enti ade a me meka say no. Enti na me ne travel nto obi anya adwuma da. What the advert banner travel and to mean so because a tray over quack will be a wood team, Mempesa. And me come for dear, me come for dear. Yes. We say, your types of vision, open vision, or kind of 75 with eyes open, one see heaven and God's glory. Oh, who say yes, Christo Janice and Ifa, a Yestaviani Sinabo, who no physical. Vision we sleeping. Okay, Matthew 1 verse 20. Joseph we see mele si we say obewale na honkonkran be nyinsen no oda ho dwene won nyame da na di chense oba na osu be gya no nyame nkonkron na nyinsen ne bi si wi aseda eye dream na oson. Person me fasa question na me kire we say dream interpretation belong to Lord. That's why we there. How to get revelation from God. Be a Christian, be you Christian, be prayerful. Pray for expose of all things so that you have encounter and desire to have special relationship with God. Only nyaminya ayonkofa intimacy. Yadi asemu ba wie nu titifa you need revelation from God. Uhia nyamie hintasem. Se Kristo ni oseme so da ye na me na matechem. Una matechem enye da ye keke eya hwiase. Ututu mrefita eye nhyira. O we besen e kire se uhu nipa bi bewu eye ni bre enya de papa o sisa nwa untumi nko wani wa brabom o ti dade ponko so eye bicycle e kire se wa ho odian sa uhie nyame nwosra da ye bia ni ho amenti ase o so koto o sayade so bompa ye mfani agro so da obi a mpesa bosom so da Kristo no gina kwanta na miensa so uhi atene wo wakwan so una matechem ya hwiase uye Kristo ni so da da bia wudidi ye bre wo homase ye betima ma obaye Kristo ni so da ye na udidi a enye papa so da hu bodamfo amaka cho se ye bosom oso da hu obroni a bia na nye broni ufra America ebe fa wako eye bayi pa nkruma ya hwiase anka apro nhira ya sei no ayituma eye yade ni owuo uhu na ntwi a jata eye bayifo uhu abubura eye nkonkron uye Kristo ni oseme so da ye no na mahumia meba echese ubenya long life obi a won so da yehu wa oba wa wono no unni nkwatentene ese e bompa ne ma odalation oso da yehu kwankwan do bia egina ho se wakwan ayefe a eso nyamiani yade a uhu oso da ye bru nsu a eye ho nkonkron utwa na untimi ntwa enye papa
enti your time na so me pet tapa me no teach for revelation. You need revelation from God. Me ba be chiro da ye bia ase. Also there na wotika mu na ye yiw wo asia e chese ye be yiw afiri ba bia wo. Ye be yiw afiri ho wa de begu anani ma betima sai. Ayade a eye very important. Also there hu krama ye adwamambo. Enya de ya de papa enti no ena wie nyame enya okese ompeja omoa. You need revelation from God. Ama wiase a eye evil wedding wetimi akowanim oso de hu nyame nipa nyame nipa chese nyame abesrawo nyame yeja odele enti wanya divine visitation eye ade a eye very important oso de hu preku a ejese eye busunam menkasa wie ukoto preku angoto benwe ende mesrawo sunsu masanam no ka eye very important. Also there near Bopania, a chese ya mau ya de obi soda ye wo Canada near one pane or call check up no when ya HIV. Ya bompa ye mandalesians and if you mojam to so there near Bo Pania nya papa. So also there no be at your coins are what you did today. Coins no the amount what you did today. So be chow coins bakopa utimi kumba or the atol. Also da yo fan wa baako pa ukunu betima frim enwane ye miensen wo de kire metima kire wo da ye bebrase but ye mre nti that's right nyame hire wa wie onye okese o move to the next level on kasa wa brabo ho ka se me bidi machika so owura yesu enedai me ditum sem ye di bonye ni me boni nti na obewu me boni nti na sorry na me pu wiase nyina na me fa Kristo se me wura na me kra chenkwa mesomo me no benante me nkwanda nyina erade no ma me be teach wo ma say we need revelation from God. You never want us to move in this unlawful, ungodly generation. You don't expect your children to move in this dark world full of trouble. That's why you review harding things. At the Chedawoma, found Sakawon, Chirundi won't come and Cheno Pio no Yama Wanyo Yaraba, and ne enumerate one quassoria tonsa fro. Bennett Beer number 6 to 9. Ofaka Bessi Sunya also called Berlin Top OBC Senior Junction, O Share Revision Church International. Oba, you know, Ebobon Pie. Na wetimi akowanim na fieda so ye anopa 10 to 3:30 kwasieda ya anopa 9:30 ni upon why Monday ye cancer and a Tuesday ye cancer emra ye be fa course kakra bi na yetimi asore a free studio na me personal number no betima twra to us ye free studio abetima frame personal number no me ma 0244 747 691 0244 747 691 number etosono 0244 747 691. The address is 0277 12 another 12 04 0277 12 another 12 04 and 020 929 81 05 020 929 81 05 Ofra ubetimi enyaye. Okay. Abusia Nyankopon sha na ontena nim enjo. Ene papa ene wo kasafa revelation wo me pato tie. Ofra ene ni nkommo. Na se wo wasonda ye bia ka kire no. Ene me mfa mfa that line. Wo wasonda ye bia ka kire no. Na papa enkire wo mu. Yes. Na enye sa so na wonsonda ye bia o se papa de awurade e ka fa me ho no. Me pese me ho. Tiawo. The number is 0543989989 0247989989. Hello. 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 Good afternoon. Good afternoon. Me pacho ne ma papa ni nkomo mama wai. Papa ya me shira pa when you want to ya mai. Amen. Pacho ne ma me hu de ya me wo de man.
me bompa ye kese edema nyame nhira wo nsa no adwuma bia ye wo ma wo twa abre so aba e wo Jesus name amen amen. Okay, hello. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. About your new prophet in Nkomo mami. Bajo papa me mawa. fine Bajo na ho ye by the grace of God yada nyame yete won kan se ani ye ni age ampa na mo se mpa ya na mo de mai ampa ye kan se nyankopon hira na on peja wa do no ko se nekese amen be bompa ya nyame lift to high o ma how these are come true not this year enye the year of divine settlements na we achieve a better dreams o yesu dem amen Amen. Amen. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacha only prophet in Nkomo mami. Pacha friend na nakati bakunya ba. Okay. Pacho me mesonda ibia na na misuso maybe na obi machi na mako clean. And recently me da so da yeren so ese me na mako hu obi. Ena ma chiniska wiye na me ko no mo top da ku na ma waka ho asaba na me ko to bia me iska na me bo pictures sorry wo me pass I don't understand yes abe 3 days so me che obi me ko hu obi na ni pakro no ho ye me mo bo me chiniska wiye na me ko to sa na me bi na me ye no ho senda wi bia na ma sorry me bompa yes ensheda nya na ma ho tesa me kanu krepa na de ya kire no enti usika no se usika gina ena nsuo no susu no yemfa no se ya kan Exodus 15:22-27 Bible says therefore do mal nsuo na nsuo na nyono ena afesu 2 Kings 6:1-10 also this prophet let us go to the Jordan Bay city there akuma no kro moko famye efito nsuo nim odifo bompa ye beten nsuo nani enti wo de ne de problem kese a esi breaking nsuo apam free wo so nyame emwa wo yesu dem amen Amen. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Me pacha only prophet in Nkomo. Daddy, good afternoon. Uncle Point Shirawa, someone there with the abbey. amen Daddy, in Pacho, na send Sunday na we mono heaven, so not Chiaba form. The bar form na I say fish, a swimming, a woman to say a pumuno. Okay, Bible no Luke 5 for now. Nyameka che Peter say I will make you a fishers of men. Fish ya there papa. And be so you mo tria aba forma the judgment. And when we do a nyame to me, who sta hu niema wo wiem sa twiba form no be a repentance ye adwuma judgment eka ho. Enti nya ukwa asore bompa ya nyame to me betima ba so. Receive God power wo yesu dem. Amen. Last caller. Okay. Good afternoon. Fine afternoon. Me pacha only prophet in Nkomo mami. Pacha me kasa fi kunsu yoso. Yeah. Me so daye kasa prophet chema se kakra. Na ori ana wa bompa ma nyame nhoma ye kese wo me sonso. Me so daye na say me need class for be reyenam. And I say, you baby, you almost tired. I can't know much here, Anissa. You can't see any young in Cocoa. See, now you soon. I've here, but you come on outside the action. You got the chain and I know my son, which you now only deaconess for them. I need the man becoming. Intimo kwano bi pamo. And put your name, you almost so one or more pammy. Deaconess for no show none for ye na. Dickness for no be brenya correct why you teaching is annam for no na no no na obi ankofa how the amrel ye pamwa enye ese jidini bia utimi overcome u dreams na nyame ma ho ye dene be bompa ese tumi bi oti wachi e pamo yesu moja nkananim eti nyame nhira o amen odofutie se ote pongo so a eye daye boni ena fe se usika free to a wakode atofam mfa ni agro sorry usikan e free to a wakode atofam okay
Second Hebrews 4:12 nyame enum asem won kwan no nam kyenkrantani fa no eye wakode so also de na wudi dwa on e wo dwam a e kire se untimi nko wanim e kire ohaw usika nyina wudi dwa yagye wo dwetire e wo sunsumu yagye wo dwetire emfa ni agoro bra ye mompa ye ma wo okay enye papa se wo so daye na se wate atechemu a eye ninguase ententan a da bia obeso de na ententan a chekere wo uhunu nyankopon ani onyam okay yakata wo so yakate wanim wo so de na wate ahwe a untimi enko wanim da bia no ugina ba bia ugina enye daye papa enti oso da ne atwa foto a daye boni okay oso de na nkra ne ewiwa unyina so ya sai no untimi ntina faako ka asabi mi bayi kankrante na awi ne wosunzuma ka meba na oni ha no co station fufuro da bia misra a Christopher asabi ye kode ye tim de ye da ye son a ye son kura no ye nze de hu no physical ba ye da ye so a ye so no se ye gina so bompa yi a ko how meto ya bra e meto ye mpofrim okay don't joke with your dreams and your visions okay it's a very important okay nyame hira we bia onye obi akese adomte emi amen me bacha mo amufrefia munya na mo ne papa enkasa apostle say na mo yinu ko akisa okay we saw you on SOMPA FM this morning okay okay America say Facebook aye okay apostle